Hujan deras mengakibatkan banjir. Info terkini Paunjan, Majenang, Cilacap banjir. Info terkini banjiran. Cair. Yo, kenapa sih? Posisi udah masuk rumah. Info banjiran. Hutan-hutan kayak cilok Korea. Kedalaman selutut orang dewasa. Kedalaman lutut orang dewasa. Hah? Kagingan apa kok? Rongsok. Si banter ya.
Ih, Liatin dong, lihat. Ayo Malika. Semangat full yakin. yo sate ayam. Sate. Sate wong. Banjir tetap satean. Sopan lah, masa jare. Mati ngomong saya. Jeruk. Mandeke jeneng dalan. Ya, Nakalen mandeke. Ya Kang warung mengeton ora bisa. Senek. Mengijol terus ya bisa. Bisa. Ora asal banter. Wong bola mandek kono jeneng kene. Selutut orang dewasa. Motor pada mogok. Oh,